Gultho leisi da hin chapang hila teacher tam ta ominte hichila chuna bangkhat inwang ka service ka duty hi tin tin chapang ka mo hil mai mai inte ahin la bangkhat wangchun chapang khan khoding ve a ngai lut na nei ta kho sa momonga a service a hi manzenga ka chi a hilova chapang ho mi so te te ding ti a lunglut ta hilazong ding hi hichi thu to ki to ding chun tu ni tengle Hong Kong a teacher ki seimin thangsing khat Lilian lui ki tinu hin khotushim isei diu hi hichi thushim hi thushim lui a hi tan thushim ta ta hin ngainom ta hi thushim hong ki panin Hong Kong gama school min thang ta khat hi hong ki vet se hichi school chun gifted class ki ti zong anom ki din a them momong ho tuma sa hi adang ho se chu normal class in akai sa ki ro ve gifted class a Martin ki ti chapang khat he adam lo abang jing tai a teacher nun jong ipi na chanham nakicha to momong e ati pe Martin in jong in thluna nule pa to ki moto ring cho kangap ta poi ati ama hin 100% a chu 98% amu hi 2% amu lo zia cho ki cha hi tai Martin nule pa hi ana ko tawin ama ni hi mi hausa ta hin school jong hi khat ve ve ana ki thopi zi hlon hi Martin a hi dan le a max mo thu chu sei tawin normal class a kaisa ding hi jing tai gifted class hu alel wal hi ati pe lew Martin nu le pawang alung hang hle singin koi teacher hami ta ka chapa marks pia normal class a kaisa jing ding ti acho hin covid ati chi achun miss lui ki tinu zong hi office in hung tai Martin pa zong miss lui ko machun ipi momong na bola hi ta hi ka chapa marks na pe ham normal class a kaisa ding po na hintin keiwang kanom poi ati Miss Lui nong a hin sei pe tan na chapa hin alel wal sing hin a hlo in zong atolo hi masanga chun hi to bang hi pasal khat gifted class a na kai mai ama zong chun alel wal hintin bathroom akibon khumin alu chu bangin atat tat jingin adam mo pi jing tai ka do phat wa chun 100 marks amulo zia chu anu le pa ki cha jia hi ta chu mai hi sumza khat ping katin 100 marks ei pi jingwin ati e hito bang chu na chapau Martin jong he hung hi ding hi hichi zia chu normal class a kaisa ding kana ti hi ti tai Martin te chu mi haute school ding a jong mi phachu mai hi jewa chun principal nun jong miss lui ko ma chun a kho him poi Martin jong he special class a chun kai jing nan te ati pi tai miss lui wang chu alung gel to abang ta poi ama hin Martin ding chu agel kho hin anule pasa nga jong miss lui hin Martin ding a hi pi pham ti chu a het zo hi minu le mi pa khat a hi na chun a cha chu le kha thim te te la ti diu hi a hin la le kha thep ding a marks khoi ding kyo se lang chu I gel le thil hi theilo ding hi a zi chu sim ding pa chu chapang kum hlom a hin machine a hi poi a khop thei a lel thei ana theya hi thusim che jing lai zong le nu le pa te anga ka nge nom na chu na chapa na chanu nangin ale khasim kal nanga lel manin akum thling lobe sen school ana kaisa po hi te midangin hichi school chu itapangin sei phajong le miss luin wang chapang ki eng bol na school banga agel jing hi apan pan je ong de tapon ama zong hai tai miss lui azi pa zong hi ga ve ki dute ama min hi Elvin hin company khara hi na tonga panga hin design them asim ji hi akhang ki khelin chi na thep na ho zong ki kheltan milim khat zong chu 3D ala ado jing the hi a hi tai hito bang chu na hi ta ji chun khang tha aching a them ho zo cho company chun an la ta ve ni hla hin miss lui hi to restaurants kharin akimoto hlon tai amani hi kum som an ki cheng hlon hi tan aki chen ni kho hlon aman hlon a hi miss lui in zong aji pa ko ma chun tuni akana to na ka hin hla tai ati pe aji pa zong lungim de pon a hung han sel jengin miss lui ko ma chun aki dang ta ve thil hung ki ta to chet jing cho ke zong kana to na konin ko hung hai tai lagup dinga bo tu a contract ka nei tai ati pe lunghan le hlasit nan zong anei hlon pon lagup zowa kon le museum lin ta ta ho agam le mol mun chom choma che tin gawa le hete ati tai ki pa ta chun amanin zong aki chen hlon kum som a hlin hlon na anamang hlon tai azinga kun chun miss luin zong a ina hin map khat asim tan azi pa na to na hung ki chai ting le hi chilai muna he che ding ati hlon he pau chum ho zong hi aga ki chu tan class aga la ji
hi chi go chu hi pon physical fitness lang zong hi phatichan ave tup jingin a hi ipi a bol jingwanga chun a chele awale tengle a school pan na lui chu a hin mu do zi phat so ta pi hi chi school ana ki mangcha hi ji chun a hin kho hi nom asa thei ta poi ina chu ipi bol jingwangin alungelum thei ta pon bule me ho jing zong de banga hon thelo hi tai kha chu ji pa ding zong he sa hon pi banga ki gel wanga chun sa chu asil na lai a hi aji pawang a phatle zengin ima chawang a sei de poi pasal kon khat mi khat pu te ho to bang chuile tong kham leng ding hi tai mis lu yong chu exercise bolin aga che ki ta na hi le news a hin school khat hin vet sawe hi chi school chu yon long ki ti muna ma hin a school min chu hi le yon tin kindergarten akiti hi chi school a teacher ho zo se le headmaster pu san chu mundanga ki transfer do hi tai lungset ta chu hi chi school chun student nga le le hi na lain ama ho zong hi mundanga kai do an ding sum ane lo jiwa zing wa hi ve tu chun teacher a pang chu headmaster zong hi jing ding a hla lo chu sangli le zanga bo hi ding hi hlalo a zong sim kham hi tapon hi chi ji chun koi ma cha hi pang nom lo a hi ve student ho a hin anu le pa te hi in media ho hin aga suboi chi le jing ovin hi hosunga hauso chun hi chi school a chu student nga be jing lo wa hi le a kha jing di wa hi tai mis luin zong hi chi news a mu do khon chun alung sung a tong kha le jing in hi aji chu ma hin student ki ti po chu angaya angai lu jing hi mis luin zong agari ki puin hi chi lai kho chun ana chi jing e lampi chun te shi khar hi amoin aman zong ado le khat nu hin a hewa poi student nga bo umve to teacher zong sangli le zanga dinga a hol chu ne lo hamati le a hin he tai a na lang chu a sei tan mis lu yong chu a che phe a vet a hele school khat hi aluya lui jing anomin 1950 an ki sone a school hi alui momong ha ole athushim hi an lui mong hamti hi ken zong ka hede poi man zong anai phein aga avele class ho chu ki kha tup cherin hi class khat chun student nga hi anomu ve abang chu ai muloi umwin abang chu an to win hi aman zong window akonin student ho chu ga ho ta na hi le student hon akana kanin ma si ki su to ta wen hi idia ho hin ana su poi jing ji wa chu ma ho hin ki sel na ma se ki su to ji hi aki chatle jing ta win ang ki ta we ativin anung lang hin ki sel ta ve mis lu yin zong media ho ka hi poi ki cha angai poi ati student ho wang koi ma chu ong pot do ngam po win hi mis lu yong wang mi chapang to na khom jing a hi ji chun chapang bol dan so her hi aman zong student ho ko ma chun hoi hun kiang izat ane yam tin aga adonge chapang ho zong chun ki sial pum pum chun a hin ve tawin hi khat chun kiang gup ane a hin ti mis nun zong na sei di wala ati pe tai aban bana chun question chu adong dong jing ta na hi le pang ho zong thau nom hle sing in het lo ka wa chun a ki sial na wa konin hung do ta ve kining lovin go azuko in ke hi hung hla e apo phara chun chapang kha chu abila kisibin akap peng jing tai ichi pha chun teacher khat extra ana pang mai mai hin ama zong hin gala ko na ga vet zap zap ji bo hin te mis lu yong chu media ho a hi sa je chun agana ganin na sol do tai mis lu zong khat ve chapang ho to ga keu ki chu alung mong sut jing tai atha nom ple jing in na zong chun me tui ta hi ana ho ne aji pa hong thun phar chun hitabanga ji nu nom jing chu adat mo jing e athil hon adu na ki kala chun ajinu mel avet chule han sel sul jing ki pa mel aput momong hi chi pha chun elvinin zong jinu koma thil thum nom sei nom na nei ham athi tai mis luin zong newspaper khat hi a hin vet se yuntin kindergarten school chu an hi aji pan zong ken zong hi chi kana mu chulem sangli le zanga loading a headmaster mi a hol chu iti ba mo deu ham athi tai mis luin zong a sei pin na sei chu adi le zinge sangli le zanga se dinga ba koi aki mu deu ham a hin la tu ni achun chapang ho ga ki mu pi na hi le a hil ding be ya hi ta jing chu kalung a se le zinge nang contract ki chaina ding zong hlali bana la ya hin hi chi ka chu na gel thia hi le ole chapang ho i ga ki tho pi ding ham school danga transfer bol do theina ding lampi ki ngai to pi le ka ti hle zinge te azinu thanop na chu elvin wang ada thei de poi a hin la mis lui komin nanat na pa chu khat ve dinga doctor hon ala do hitan kiching them jengin nanat ki thei hi ati pe
Miss Luizong ki pa momong zingin azipan support na sa taga abol kitso. Azing mata chun school na lang ho achun ana chetai. School chairman puzong hi umahin aga kimupi Chairman punjong ana seipin hi chi school he. Kumsom nga lang ahi ahitai. School fund zong di po na hiwang. Sangli la zangawang kapi thading na hi ati Teacher lele amo panding ahipon. School su thing ding zong le. Ama kipat zing ngaya hi. Hichi hozi ahi koi macha na pangnom zilova hi. Chairman punjong asay PBN. Hichi lai school ahi. Chapang nga bo umin hichi zong cho. Tukum ting le khatnu khon hichi lai school azo ding hitan. Munda nga pot dong hai ding hitai. Khosung committee dung zuya chula student nga be date ngahin. Hichi school wang ke khawa ding hitai ati pe zenge. Miss Luyen zong adon budin na holo hamidang kaiding atile. Chairman punjong ka holo ve. Ayin la koi machan hichi school ya ta san lo hitan. Hichi zia cho student hlom chabo mahi ati pe Hichi lai school a teacher aga panding cho. Longlel wang thowa hi ga agel zong le. La lo sang li le zanga na sanding. Na chile na vale na bhara ki chai ding hitai. Miss Lui chuni changeya student ana ngai lut ham ti het do jing the hi. Tua chu boy na hobo ahin seila na lai hin. Hung na sa che na lai ding hi. Miss Lui zong azipa to ki tholunin school ho cho su thing hlon tai. Atom avel ho zo siong chu su thing hlon tan. School ahin lo dom tai. Azing ka chu na ma zong mata ina chi tan student ho ananga Mi pi kon khar ho chun an nui sat vin. Sum sang li le zanga sango no chu hilo ham atiu ve. Abang khat wang chun amin phat nom zia ahunga hinte atiu ve. Khosung committee chairman tha pu chula akilit sa dan cho. Avel chun Miss Lui amu se le. School ki khawa ding hitai ati pe zinge. Student ananga nga chu khat hin student ho hung ta ve. Koi ham ga ve hoite. Ichilai school ana kai ho student ho zong he. Anom sa kiti wang po ve. Te shibe bu khat hin chapang khat hin poin. Thelagari a hin son hlone. Tin si them ala azi hlona hi. Amanu min hi sivin a kozi uve. Apa hi te ham te be bu jing tan. Kumsom gubzova na gumang chu ki mu be hele kilomin hi. Siu anu hin Hong Kong citizenship chu amu thelo zia chu. Apa hi to bo zia hi. Aba na chun mai chu ki tinu hi hung ki de. Mai chu hi anu le pa na thitan ani hi to bo zia hi. Ni hin la hotel khat a hon hin aboya boy zing. Miss Luyin zong aga ho le ka kinoval zing atin achi pai tai. Aba na chun kaka ki tinu hi hung ki tan. Ama zong he anu le pa hi gen thei momong hi. Ipi na changwam zo te hin het du hi. Aba na chun kiti le zeni hi hung ki de. Amao he Pakistan family a hi vin. Korea a hi anom watan hin te. Ama ho aga naw hi gagam thla thimzi a hi. Taxi a bhara hung te ngai wa hi. Class achuna na chilu tawin Miss Luyin zong. Ipidinga mas na kisu to hamtin adonge. Chapang hon zong hin seitan. Media ho hung ziwin. Lim video ho ay hung la ziwin. Migyan thei chatin ay ko ziwe. Hichizi achu kanula kapatewin agopovin. Mas ay kisu to sa ziwhi atitai. Amis nun zong seitan kay zong kakitsazi Hichilaya sangli le zanga se kaloding. School zong ki khading kon hita. Min ay nui sat ziin te katia mas ka kisu to zi he. In la hichilay school ka hung lu dahin. Nunga chapang mi nga na umuve. Tuwang ka kitsa tapoy. Hichizi ang mas ngay tapoy at tipe Hichizi sun nang hozong kitsa tahivin. Kay ka umtay at tipe Roll call hi abol ta na hile. Chapang honzong amasu chu kharkharin na hinsudvin. Present ay hindi tawe. Abang na chun na dong kita nakipa na peno le. Nakipalo na peno kharkhar hinsayvin at itay. Siu chu hung ding do tan kakipa na penso. Kapan thi si a holin. Sum amu tamting le kakipa zi ati Kakipalo na penso a hile. Kahin ko ay khatwebo kanu kamukha na alahi ati. Kiti le zeni zong hung ding do kitlon tan kakipa na penlon so. City basa ka hung ziu ho ahi. Tua zong city bus man hi atampha na hi. Hung thailo ahi tawe. Kakipalo na penlon so. Kanawin ay kidel piting ati. Kadin ka unay gidel piting at itay. Aba na sun kaka kitinu chu hung ding do kidin. Akeng ko nende du zinge. Teacher no ko machun. Kenwang saying kanay po atin. Ato kitay. Azo na pena chun mai chu hi hung ding tan. Aman zong kakipa na pen chu. Kanin kiek ay cho piting le kakipa zi ati. Kakipalo na pen wang chu. Kia hung kile la mi ani ating le. Kakipa zi po atitay.
mai chuin ke hla le kol phet he akia ki cha jing hi school hung ki khen phar wachun anau teu he hung ki pui ki ro ve miss nun zo mai chu ani chu adong tai I pidinga hi ti ta hi ke le kol phet ho ki cha jing ham ate ke hla tiang zong le thi hla hi ati zin aki chaji le zenge I pigiti na ham tin adong e anin zong a sei pi tan hla I zat ham bo ana chin la ye anu le pa zan khat he gari in hung tlonin a hi le go hat le zengin ke ho zong hung hlatan amani zong accident in an thi hlone mai chu in lai dong ji in ep baka sei pe ding ham ke thi hlan ane hi ka ti pe jeng ji e ati thai kiti le zeni hi sot ta zovin anun hung puye agei le jing ta na ma zong ki phalam le jinge miss nu ko mane ngai damin ke nga ina ko na ko hung le ka gei hi ati pe e taxi man ho zong a pe zo lo wo hi tan hi chi ji a cho zinga kon le chapang te ni hi khin sol thei lo ding hi ta ati pe e a in lampiu chu ki bang a hi je chun in lang a hin a chi tawin aman zong aga tha pai pai e a hlun hlona kon chun kiti le zeni in zong apa ki thop ki pai jing hlone miss nu win zong avet vet le alung siwal jing tan zinga kona chilang le hunglang ke gari ana to ji hlon ding hi tai ati pe e hiti ta student ngai lu jing chu a pau zong hin adat mo hle jing e miss lui hi in a hlun zong le I chom hi de lo kisalel jing hi tai student ho mundanga kai do theina dinga chu sponsorship a hol jing hi ami het zo se kola bol wang chun koima chan sponsorship penom poi azing ni kho hin thanom tin skulina cheki tana hi le student thumbo hi hung tawe ama honjong road hin anga tawin hi mun the nu chun ka sei chai lo ham na school hi ki kha pai tan de ka ti lo ham tua mi thuma hi pai jing chu mo se ge chun hlagup kana tin betting kana bolin tua ki kha pai jinga hele ka los ding hi ta hele ate betting ball na di hi chi zat la school ki kha lo dinga betting ana bol chu sendil to ne anom hi kaka hi hunglo ji chun a inu vehin aga che tai a inu vehin kaka pa chu le mi dang khare ana kin hlone aga mo hi mi kharin hung su boi pe jing hi kaka pa jong hi keng khatlang bonga hi tan dei banga cha thelo pha da hi lung hang jinga hi anu in zong miss nu in mu phar chun kaka pa koma miss nu hi chulem thip dom tangem ate kaka pa chula lung han chu miss nu a hi ya hi lo a I ka lo ding ham ate miss nun zong a sei pe tan na chanu tu ni school hung lo chu school ha pidinga nin solo ham school hi chapang dinga thupi momong hi ati pe kaka pan zong a hin ve salin school chi nom hi a hele chi lo chulem ken ka solo na hi sa ham hi pidinga nei ngo ham a hin te aning lang ta chun kaka chu atovin akinu dot jinge miss nun zong ipidinga school honglo ham ti chu ado pharin kaka zong hung kap do tai kanula kapa kinazi hlonin azola ka umlo kain anaki that to hlonin te nula pabeya umding ka gopo atin akap kap jinge achanu masanga anaki no to ji hlon anaki del ji hlon ho chu achanu hin anamu jing hi kaka nule panjong su hilin ta anei hlon chu a khia tai anu zong chu kap jingin kaka ko ma chun nei ngai damin boy ki chata hin ka ki del hlon loading hi tai ati pe in tola lei ki koi ho zong chu miss nu to ki thovin avu gam tawin a hi miss lui zong in langa ki le gut le siu chu a hin moe thelagari achun tin si them hi asonin aga ki zo tai hi che suma chun ne thei hi a ki choin in langa hlai ta nei miss lui in zong ipi momo a bol ti het nom ji chun ana zui tai in hlun pha chun sivin zong a miss nu chu cha asun pe in kapa adam poi ana to ta din ati pe in newa lut tai som kha zo pha chun in new lang chu ana po te thut jengin miss nu zong ga alut le siu chun a kenga hin thil ana ki su to e azi chu gas hi a so pha lo hin bula me a ho ni hi miss nun zong alung se be se jing ta ni ma cha zong sei ta pon siu chu a kol sing tai siu pa zong chu hung lu ta na ki phalam hle jinge miss nu kom chun a sei pi tai anu hi China border langa ma hin hung thailo wa hi iti te hung de kai poi masanga chu ken zong na kana tong thein ka hadin sum zong ka lo e tuin ka hat zo ta pon I zong ka bol thei pon thi se ho ka hol khom le mai hi tuin la ka dam mo le sum zong ka ha sa hle jing tai bolding ki ti ka heta poi ati siu zong skulin hung ji in a khan to pi hle e thu tha ho zong a hin he in ka nu ding zong letar ka sun thei tai ati
ka ki pa pi wal zing atin amit li along zinge Miss Luin zong ki thopi ding ti agel ki ta si chun siu pa koma ka school ge hu ai sim phat pe thei ding ham sang khat bo wang ka pe thei ding hi ati siu pa zong tha nom hle zinge sang khat chu mai hi de lova hi school ana kai ki tawin aman zong chapang ho koma ipi na hi nom wam tin khat kharin adonge abang zon restaurant sa kani ka ki thopi nom ati abang khat wang chun kanu ka ki thopi nom atin mi pha ka hinom ipi ham so sei tawe ama honzong Miss nu koma nalungtup ipi ham ipi na hinom ham nang tin adong ve Miss nun zong le kha asud hin azoteng in mudi hi Miss nun zong chapang ho he homework khara pe chapang ho zong ina chi pharwin anu te apa te kong wachun ipi na hinomam nalungtup ipi ham tin adong tawe hi chi chu le kha asud wa skula choi di hi ama sa pena wang chun parents ho chun anui satvin lungtup ka nei poi ti loi ka seilo ding hi hi cho chu thil pa cho ma hi poi tin adon but ta ve ain la chapang hon jong avel vela ado do jing phat wa chun parents hon jong ana sei ta ve na hi kaka pa wang chun ke hi masanga cho sports a hlai thanom kana hi sports mi khat ka hi no me ati tai mai chu ani wang chun kilo mota in Miss Hong Kong kana hi nom hi a hin te siu apa zong chun a hin seile kilo mo hle zenge masanga cho pilot hi kana lungtup hle hi a hin te tai kitile zeni in zong anu chu ado do jinglon pharin anun zong a hin sei pe ke hi firefighter ka hi no me ati pe tai hi chi thu hi anamo sei povin alung tu ba hi ana nei che hin a sei pet wa song hin alung mi thlan aga amu che jeng ve lungset hle zengovin mai chu de de wang chun ani koma heni nang hin hoi cho Miss Hong Kong ne hi ham aga atile ani zong ki pa wal zengin amit lia polin mai chu cho aki sengin he ama ho in sung zong ki pa win Miss nu zong he angai lut momong zingo hi tai class chun ni khat hi go ana hat le zengin bathroom a chapang ho chi got le tui dim set jing ta na hi hi chi zo pha chun Miss nu in zong raincoat alit plastic khari amangovin ama ho zong mundang khat hin a chiwe yining lo wachun kol hong phetan ke hong hla hele mai chu chu ki chawal singin ke athi hlan ei mat diu hi atin azam jing he hi chini awang chun amis no win zong mai chu anu le pa athi dan ho zong chu a sei pe jing tan ke zong khu ki charam boi thi hla hi boi na ta san lo le hongin lang go khu hong khoyin ati mai chu zong a che tan go zu ho chu khura ga khoile atha nom hle zingin hi ama wang ki chata poi school picnic a hin family che hi aki poivin ana chi tawe aki chim khomovin aki pa hle jing tawin hi aka la chun village chairman pu cho hung ki tan mi khat hila apo do na ding thlakhat bo obatan na school zong hi ki kha wa ding hi ta hila ahung ti ki de aki pa lai lai ya hi chi thu za ji ting le Miss Lui hi lung na ji hle jing hi chapang ho thil ado a le kha hin su do chu teacher nu hin pi na su dami ti le keiwang teacher phata who never give up ana sune itia lung hla lova panjing ding teacher ka hinome ana ti hi student khat hin thlakhat zo ting le ale khasima chai ding hitan school danga pot do te te ding hitai hi chi chu school a kha diu ti na hi singin Miss Luin jong alung gel ki chep sa tai school chairman pu hi ga ki mu pin student tha holute hi chi ne ding chun one day program go ngutin ichi program ni khoteng le nu le pa tam ta zong invite bolote chalin autte ho hong kai sa theina diwachun na sate in promote bolote ati pi tai chairman pun zong ana ta san hle zingin ama ho zong ki go tawin hi chapang ho zong lam hi aki chu jing tawin one day program aman na diwahin le kha hom tawe ni khat hi Miss Lui a chen na te Elvin anu he birthday aman go do he Miss Lui hi anga tawin hi le ahung mo zinge Elvin in zong call a bolin phone chu switch off ati sing tai ain ko tian zong Elvin ko machun eng sit chira sangli le zanga asan chu boy hi ding ham doctor pan zong khat veina chun ei sei pin Miss Lui hi check up in zong dei banga hung ji ta poi lo ho zong dei bangena ki la ji ta poi ati ve lungim hle ati tai chom khat zo pha chun Miss Lui zong hung lutan aki phalam hle jing hi Elvin wang chu a pau zong pau ta poi in na thun phat thon chun Miss Luin chi na ding wa na dinga mun country min ana sut ho cho Elvin in abol hla tai
Miss Luin zong e ngai damin kana sei pi hai hi lali bep ka ti jing wanga cho student ho kamu pharin kalung asiwal jingin hilden ding ka ti hitai chuting la school zong ho aki khalo na dinga pan kala hi ati pe e azipa chu lung hangai ta mi ti wanga chun Miss Lui ko ma imachana bol khil di poi ahin la lo na ne ding a phada na ne alo ho chu ka gel si de hi azi chu nang dam na ding he ken ka thupi sa hi ken country dang a ki chi han lang ka ki wa le han lang res bol le chun ka ti na hi ati pe e Alvin zong chu hi chi zana chun aloi ho to na langa chun boina khatum zin ahin kok ta ve chom kha zo pharin Miss Lui chu tek sa hin boltan ana all mo hi in jingting la program ka hin hom tho ding hi ahin ti pe e iti phat ipi phat hi jing zong le azinu hi support jing hi ti chu het jing the hi Miss Lui zong ki pawal jeng in ji pa ko ma nang wang he ji pha pen na hi tai ati e azing ni kho hi nei tan program ading hin mi pa te chun waki toki hoi aki choi ve lam ding ho zong ready ta thil zo se ready na bol tawin mi he ma hung ding chu angau hi tai roda chun ki gol jing tawin hi le kar khar hi hunge a thau nom hle jingin ama ho program a chu hung ding hi ta ma ti le lampi chu ma ho ki tai anung lang hin khat hung ki tan chapang khat zong hin po ve akinem hle jing win a thau nom hle jing tai ahin la school avet phat wa chun lui a sawal jengwin a pot do pai ki tawin he khat ho kinep na hi a beijing tai hi bang a boi lai ta chun mi khat in Miss Lui hi in kole he chi pan sponsorship thu dola ki ho pi ding ati he a phat chu a hin tep chu a hi jeng tan Miss Lui zong a chi chop jing ne he conference room a chun a hin ko lu tawin Miss Lui zong a galu da hi le khat ho thu sei chu a chom be jing tai Miss Lui hi amin zong ana chi thim jing a hitan hi chi zia chu khat ho hin man cha ding ana tiu hi ana tim tawin nang hi gen thei ta na ding a phapoi hi chi ji chun tuition teacher khada na panding amin thang pen Hong Kong a hi na hi ding hi nalim ho zong lin ta ta in poster ta do din na hlalo zong chu hlakhat a lakwang na moding hi ati pewe Miss Lui in zong hi ta chu ka bol la ka chapang nei ho hui pi changding hi ta mati khat pan zong adon burkidin I chan ge na pui gut ham hosunga mi gen the a hiwin nangin la summu po natin apan na umpoi ati pe hi chelaya hi mi tampi wang ana ki palding a hitan ahin la imi su lui wang he na samomong sing hi adon but na hi anal hle jing hi chipa ko ma chun sar nang hin beng na hon gut ha school na hon gut ham tin adonge anal hle jing na kulte ho tu lai school min ho he apha ange abangle sei zui min po abangle palum school abangle benglam school tivintin anop sa jing jong lew school atam zo hi ivet le business momonga bo aman jeng o hi tai Miss Lui ding awang chun hi chi chu ananom le ama ding awang phabe se jing in te ahin la aman chapang hoding gel khozin ananom ta poi school langa chunaga chi ta na hi le koi macha zong be de pon angai ngai a hi ve Miss no zong akap jing tan hapta ni bo phat in ei ta ve ei hon zong all molova lung hlalowa I hol jing diu hi ate sei lai ta chui pi hong chang ham akile hlutai hospital hin ana pui ta ve hi ko hin het kit phar chuna ji pa hin kola hin bolin ano ding hi ta mi ti le a hi de poi window hin hongin ate Miss Lui in zong alup na ko na window lang cho ga avet le a ji pa hin phone in a hin sei pe kana to na thil ka bol chu nahung vet lo zia ka hin choi hi lung hlalowa panding ei til hanga nangji abo hi ta ka lo thin the hi thil zo se hinang je hi atin ki pa thu ase ye a phatai nga jing tan tilowa chun aman zong jino chu til hang be in nangjong ha panin pang be in ate hi chana pha nu nga zong aji pan hi ta support jing na lai chu Miss Lui ding awang chu ki pa le lungmon ding dan chu het jing the hi loina ajinu pet sungjong chu Elvin hi school in a chin chapang hoi aga hil jinge anu le pa teu chun le kha hi hom pe vin student dang he mu te ding atiu hi ni kho chuan a che be tan a zona ni kho pe na hi tai Miss Lui zong adam ta na ji pa hi to school lang in a che ve hi chini ai mi tha amu lo wa hele school hi ki kha jing ding hi tai class a chu galut hlona hi le chapang ho nu le pa te hin a bon chawin an nga ve Miss Lui chu chibai a bo vin nong kile ki ka ki pa ve ati chi win he
Koi machadang zong hong beta lo zi chun school chu ki kha ding a hitai ti e heuve school chairman pun zong phat amang tan azinun zong hla na ding a chun piano he a hin me in chapang ho zong hin la a hin sauve alam to a hin kop ta vin a hi le miss luin ana hil zi chu a hi anu le pa te zong alung na hle zing vin amit lipul lo ta ve miss lui zong ha ka hle zing in hi alam chai phat wa chun midang kor kha la vin dol a kon chun ana vin hut a hin peng zing ve chapang hon zong a miss nu di win thu a hin sei ve miss si chan chu kalam du zi a chu ki pa banga ko mo hi ka thei diu hi tam atin ahung kap jing ta ve class sunga a hin apolanga om ho hin miss nu a hin koi macha chu akap lom ta po ve miss nun zong adel to zingin chapang ho chu akolin akap tai hichilai school a kona ana pass mana chu kaka chu a hi miss nu in zong certificate ho hi apetan kaka chu thu a sei sau ve aman zong aka pum pum chun kaloi ka gul tampi le teacher tampin ei da la ta ve wang phat ta in ka miss lu yu a hunge aman thil tampi ei helovin ka in sung chi wa zong visit ei hin bol ji ve thil tam ta ei ki thopi ovin ke zong kalit ting la ama bang ka hi ding hi ki thopi ngai cha ho ka ki thopi jing ding hi ati tai amis nu chu ngai wal jing hin ada hla nom lo hi tai hi chi ji chu na miss nu ko ma miss nei fel sa jing in ati le amis nun zong a kol jing in hi thei ta ponte ati e hi chana hi golte ho thusim chu ki chaya hi tai school chu ki kha ham ti he na het no mai the hi na het no ma hi le school chu ki kha poi hi banga teacher pha aum na chu kun ba da hla ding ham na hi chi kuma kon chun kum se le mi som gu lang hi apung jeng tai akiti hi chan chu hi tan golte ho tu nya thusim le khasim athupi dan le mi hil teacher athupi dan chu i het theu hi teacher hi na to ha ta hin i phat zo se ilungkel pumpi zo se pi do zinga ya hi hi chi ji chun muntina inam mi izat mi te teacher pang ho zo se hi chi zo tui chim channel mang cha in na bon wa zana salam ka hin pe ne hi